Il-Gżira Wċija saret destinazzjoni fiha nnifisha. Dan kien is-sentiment li ddomina żjara tal-Ministru Edward Zammit Lewis f'ħames lukandi u ristoranti differenti f'Għawdex fejn irringrazzja l-ħaddiema ta' semhom f'sena daqshekk biżla u wara x-xewqa li xogħolhom ikompli jiżdied. Tkellimna mal-Berto Hormigo Cebolla, General Manager tal-Lukanda Kempinski San Lawrence, fejn fi ftit kliem iddeskriva s-sena 2016. 2016 has been the record for us, and Gozo is making the difference. The destination by itself is becoming finally not something for foreigners, but also for Maltese. Spjega wkoll kif iż-żieda fit-turisti għandha tfisser ukoll titjib fis-servizz li kwalunkwe stabbiliment joffri. I have to say that at the end of the day we are getting more quality clients instead of aiming to volume. Year on year we are making better and better, and this is becoming really a place to be. Il-Ministru Edward Zammit Lewis fakkar kif it-turiżmu huwa mutur ewlieni tal-ekonomija Maltija, iżda ma nistgħux nirrikonoxxu biss il-ġid turistiku li jinħoloq f'Malta, għaliex Għawdex huwa komponent importanti u destinazzjoni li toffri attrazzjonijiet uniċi. Il-preżenza tiegħi llum hija biex nagħti ċertifikat bil-preżenza tiegħi biex nikkongratula lis-settur Għawċi, lill-Ministru ta' Għawdex, in-nies kollha involuti fit-turiżmu, lill-ħaddiema, lill-managements tal-lukandi għax-xogħol importanti li jagħmlu li nkomplu nkabbru t-turiżmu. It-turiżmu jfisser aktar impjiegi, jfisser pagi aħjar u biex ngħidu kollox it-turiżmu mit-turiżmu jiekol kulħadd. Zammit Lewis fakkar kif in-numru ta' turisti li żaru l-Gżejjer Maltin f'Novembru li għadda huwa iktar mid-doppju minn dak irreġistrat fl-istess xahar tal-2015. Iżda iktar minn hekk. Fl-2016 rajna żieda ta' kważi 63% ta' turisti meta mqabbel mal-waslit f'Novembru tal-2012, l-aħħar Novembru ta' Gvern Nazzjonalista.